boleh dong nih gue pinjam buat ngancongin si Tuti. Kagak. Enak aja, ntar rusak lagi. Sebelum Abang Empok lanjutin nonton nih, jangan lupa subscribe, like, share, and comment nih. Begitu. Keren banget motor baru dah. Kalau begini caranya masih juga nggak lebih indah. Cakep kalau. Widih, Kenapa lo? motor baru nih. Iya dong. Keren kan? Keren. Yuk, elah. Dapat motor dari mana lu, Bob? Nyolong ya? Duduk sembarangan, beli. Motor bagus dibilang nyolong lu ah. Iya, gue cuma bercanda. Lu gitu aja pakai mare ah. Lagian orang gak boleh beli, lu bilang boleh nyolong. Iya, yang boleh beli. Oh iya, Bob. Kalau gue pikir-pikir nih, kalau lu naik motor ini, biar kate tampang lu jelek, lu pasti kelihatan keren, Bob. Guanya ya Kia. Motornya, kalau lu sih tetep. Biarin, yang penting gue punya motor daripada lu jalan kaki. Ah, iya, Tor. Oh iya, Bob. Hah? Kapan-kapan boleh dong nih gue pinjam buat ngancongin si Tuti. Kagak. Enak aja, ntar rusak lagi. Ini motor mahal. Ya elah, lu pelit banget sih jadi temen. Gue sewa nih, gue sewa. Nah, kalau sewa boleh. Ya, lu jadi temen hitung-hitungan banget lu. Biarin. Ya udah, jangan lu liatin terus tuh motor. Buruan deh lu taikin. Lame-lame jadi bubur nih motor. Ini gimana Ki? Lu kan tahu, gua kagak bisa naik motor. Oh iya, Bob, gua lupa kalau lu kagak bisa naik motor. Lu kan bisa naik odong-odong ya. Cuek lu. Ya udah, lu belajar yang bener biar lu bisa naik motor. Gua ke mall dulu ya. Ngapain lu Ki? Disuruh nyak gue beli terasi. Terasi, gak sekalian. Batu bata lu beli. Apa sih Ki? Lu ngapain, Bob? Muter-muter udah kayak kemini lu. Lu jadi naik motor. Belajar naik motor pale lu ngebul. Masa belajar naik motor lu dorong begitu? Bob, asal lu tahu, sampai ayam jago betelor juga, lu kagak bakalan bisa naik motor kalau begitu caranya. Mana gua tahu Ki. Makanya lu ajarin gua naik motor Ki. Yaudah, nanti gua ajarin deh. Sip. Tapi sebagai imbalan nih, gimana kalau nanti kalau udah bisa naik motor, gua pinjam motor lu. Boleh, gue setuju kalau itu. Gimana? Siap? Ready. Asik.